Karena santi pamene laur ji khnai phobo masi valid oi be aba reasonable oi be aba area no hojik oi film jira Shanti lawe he Shanti du kadai da lebra ne mi Shanti ko bu nupa ma ko ra ga du khilla ga du bu Shanti na ko bu na tan Shanti leira ga bu he khatna gadra ne hanadi meitei ga akhoi gi hojik ki moi cookie ju ka ta tona ram ne adu da shu moi khatna bu du chumna gi adu da shu onthok onsin sanai bu go lekai ma gi khatna bu gum onsin bi adu ga kari shuna tabada akhoi wonda muka yore eba yorak basibo habiti ngasai gi akhoi gi ichilnaw meitei singa cookie ga khatna ram bu moina Shanti laure hena kitang tap tha khraga maikei amarom da khatna khidabo or di Shanti du la hena lobi yaeba aduna dabina maikei khuding makta tung hena ka phale aduga ngarang su sarka phungda dumuk nong mai ka paga adu Shanti gi khudam rane Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hutna the Mam Punam Putara Mukshage. Well, 3 years. Say home Manipur da jikse mikap mirau khola mari tungan ba khoi laibo community me amang ki marakta jik charang bu tholakwa han meitei mari cookie aduga hojikna cookie mari nagagi marakta adumba achauba classes lakba aduna Manipur gi irang se lotion gani haidana khoi praja myam na param mani atien matamda adu chahi extend dawre marakta Manipur gi lengak ama loira matungda Manipur president ruler matungda another lengak ama mungla but still hajik pawa Laiba, Paliba, Langaxina, Haziki, Irang solution, Mangam Aduna, Manipur, the Irang Sikam, and the Lotion Gage, Manipur, Irang Sikari, Manungi, Sahi, Om Hena, Hazipo, extend Olivino, Aduga, Kangup Amagi, Irang, Manung, the Kangup Atopazi, expand or Pose, Masiki escalation, Ziki Manum say, Masi politically, young Madamda, Manipur, Irang, Masi Kuching, Iran, Mukatoina, Tolabra, Havigi, Wahang, Chong, Hang Lady, Aduna, for the last decades, Manipur, violence, ethnic disrupt, underground, influence repeated allegations of like political patronage high representing say Manipur ki praja me mayok na lakpani aduga marak sida luri wafam de khoi Manipur gi hajik oi riba fibam sida Manipur gi lairibo kanglup gi rang chi mapalong gi oi ba dum ba khoi foreign hand yawe habigi adugi tungan statement mayam ko clarify Manipur state government ki as well as center gi adubo Manipur state government ki nataba center gi mai ke de gi isi icham jamba dum ethnic classes mo khak ne haira khre aduna hajik ethnic classes gi marum sida kana lairibage Manipur hajik ethnic classes ne hairiba sigi irang si kari marum gi damakta masi akhoi gi communal rights am khak oirei no masi jati gi tongan tarak gi fibam da jik laibu gi maram ji kari no haibu hang sine aduna hajik akhoi gi lairiba politicians gi marakta amadi tongan ba jik lairiba akhoi gi militants gi marakta naksan ba lakbu gi adugi wafam ba laibra hajik political hajik yeng madam da masi politicians mayam khak na militants mayam khak chi ngak sel madung da militants sing se makhoi gi yamna free hand makhoi na tongning bra tawraga makhoi gi tungan ba khoi gi deeper side te yeng matam da makhoi gi tungan ba makhoi gi advantage ma khak laibra habi gi wafam bugla e aduna hajik Manipur gi khoi gi hojiki train se da social media na traga tungan ba khoi gi lairiba khoi gi Manipur gi platform sida hojik yam ka hena thamnari wafam se Manipur gi hojik oiriba fibam sida Manipur gi hojik lairiba militants sing se Laiba Koi Sarkar Sigam Naxan Habi Wafam Bulai Aduna Sarkar Naxan Riba militants in Kanano have Wahang Lapontam the Hazik social media and the viral Saliba Koi Haziriko and Akoi Manipurgi Koi high constitution the Hazik Ladiba Manipurgi MLA Madi Manipurgi even minister or Mioising Yauri Hazik Lady Film Chida Aduna Hazik Manipurgi Laiba Lan Chahi Ahum Helakbase Masigi mastermind Chikanano Havigi Wahang Amuk Lakumatam the Manipugi mastermind Sanada foreign hand Yawi Havigi Achoba living example Amana Hazik Mapanagi Sanjalakba even Mapangi MP candidate Pavu Eramaba Mapangi citizen Oiba Adum Mamka Hazik Manipur Lalhobo in Hazik Ladiba Maming in the Palaba KR anything but Jet anything but high raising foreign hangi Oiba Mapangi Muishing Hazik Manipur Adum Chalaiba Dumba illegal outfit or underground organization extremism terrorist kimoi tabak tawri adumba muishing mayam ka yauri habi wafam lay aduna hojik maruina ngasigi topic state militants nexus. So I welcome Athouba Khuraijam Athouba working president IPSA. Athouba, a very good evening taramukshage. Welcome to Manung Hutna. Aduga Rinku Khumukcham ni editor Imphal Times, and joining us shortly Julia Singlai, executive member core committee. So I welcome all the guests on Manung Hutna. Politicians, militants, nexus. I randomly would like to
अथवा मरोइना हजिक गेंगदोइसे अखोई पॉलिटिशियन से अखोई एलिजिटली अखोई मागी फैमिली जिंगा अखोई अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन जिंगा हैबदारे मसी लिंक अप तवे हैबगी अदुगी अचौ एलिगेशन लay हजिक से अदुना टॉप अखोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लैब मी एमा अखोई लैरिबा कॉन्स्टिट्यूशन गा मसीगी मसीगी वांग दा हैबदारे मसी दाइदा पॉलिटिशियन जिंगना मसीगी लिंक अप तवगी वाफम लाखोजे साइवाइसे अखोई मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट सी करी ने हेने लबु यारे अदुगा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना अखोई मणिपुर की टॉप पॉलिटिशियन जिंग से लैरिबा अंडरग्राउंड सिंग लिंक अप लैरे हैबदारे गरी मसी अखोई स्टेट गवर्नमेंट की मसी दाइ करी रिस्पांसिबिलिटी लैगे स्वाइदे होसे कोइना प्रेम मसीगी मरोइना मणिपुर की इश्यूज है तारेको हजि मयामना यामना अवाबा चैथेंग अमा फंगिबा मणिपुर क्राइसिस की सिचुएशन सिदा क्राइसिस असिबु अखोगी मैनेज तौबा नत्रगा क्राइसिस असिबु हैंडल तौननबा होनरकपदा हाइबा क्राइसिस असि अखोई माइगे कयादगी सु मागी पर्सपेक्टिव मयाम अमा पिनरकांदा क्राइसिस सि अखोगी एट सर्टेन लेवल अखोगी इंजीनियर तौबा मानबा एट सर्टेन लेवल मसी मैनेज तौबा मानबगी एस्पेक्ट मयाम अमा सु मयाम हानदगी दम हाइनरगा लाए अदुबु मणिपुरदा मेगी तांगहुमदा हवेना हाइनरिबा क्राइसिस असिगी मागी एक्चुअल मागी लेआउट प्लान नत्रगा मसुगी मरु हुनबा हौबसिदी अखोई मयामना 2005 अमदी 2007 सिदेसदा 2008 सिदेसदा अनि सिदे याम कन्ना मयामना फोकस तौबने करिनो हाइ मतमदा सिगी मतमसिदा मरुएना असम राइफल्स ना अखोगी मरुएना मणिपुरदा डिप्लॉय तौरिबा असम राइफल्स सी काउंटर इंसर्जेंसी एंड अखोगी इंडो म्यांमार बॉर्डर मैनेजमेंट अनि सिगी रिस्पांसिबिलिटी सी मखोइदा गवर्नमेंट ना अखोगी डेलीगेशन से तौरकांदा मोइदा मसी अनि रिस्पांसिबिलिटी अनि सिनेबको अदा क्रॉस अखोगी बाउंड्री मैनेजमेंट का बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काउंटर इंसर्जेंसी का अनि से पुन्ना असम राइफल्स पाइरगा ऑपरेट तौरगा चाही निफु यांखै हेन लाखपसिदा असम राइफल दा सिनरीबा सिगी थबा अनि सिगी मनुंगदा ख्वाइदगी याम हेन क्रिटिकल ओइबा अखोगी अदुगुलबा मसाइगी काउंटर इंसर्जेंसी की ऑपरेशन की मनुंग चन्ना अखोगी मसाइगी चथब थबक नेदि हाइरगा स्टेट गवर्नमेंट सिगी कंकरेंस याउदना मखोइना याम साथीबा थबा म तौरमे मदुदी कैनो हाय कांदा मरुइना मतमदुदा अखोई कुकी मिलिटेंट्स नि हाना हाइबा सर्टेन अखोगी आर्म ग्रुप्स अपुनबा अखोई कुनगा मरी मंगा से मसी मखोइना मोबिलाइज तौरगा मखोइना मोइसी अखोगी सम काइंड ऑफ अखोगी एग्रीमेंट अमदा अंडरस्टैंडिंग अमदा सीज फायर नत्रगा अखोगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की टाइप ता मोइना पॉलिसी मा ऑलरेडी मोइना इंप्लीमेंट तौले रमे 2005 ता अदु विदाउट द कंकरेंस ऑफ द असाइगी स्टेट गवर्नमेंट अदु हाइरिबा पोची 2005 6 7 योरक मतमसिदा स्टेट पुलिस ती मदुगी नॉलेज से असम राइफल्स ना स्टेट गवर्नमेंट पीद्रबना पुलिस ती नॉलेज तो लेत्रबनिना मखोइना स्टेट पुलिस के मतमदुदा काउंटर इंसर्जेंसी जे दुकुमेति कन्ना कोई मरुएना कंबाइंड फोर्स ना हायर कांदा स्टेट पुलिस यावरगा ऑपरेशन में हम तौखिबा थौदो में हमसु लेबको अदुई मतमदुदा स्टेट पुलिस ना अखोगी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन मोइनसु तौ मतमसिदा असम राइफल्स ना ऑलरेडी पीस टॉक ता मोइना मोइगी ऑन कैपेसिटी दा तौ डील तौरगा खुद थानदना लेरंबा ग्रुप अमा स्टेट पुलिस ना अखोगी मोइगी ऑपरेशन दा अखोगी थेंगनबा यावख्रे मदुना मरम ओइरकांदा स्टेट पुलिस ना ऑपरेशन चलक मतमददी कुकी की खुलाई पाइबा सिंगसिगी मथक्तजु ऑपरेशन से तौरपा अदो असम राइफल्स ना दी ऑलरेडी मोइगा एग्रीमेंट अमा तौ लेरंबदगी मोइदी असम राइफल्स ना कुकी मिलिटेंट सिंगसिददी मोइदी करिगुम मखल दे ऑपरेशन तौदना अंडरस्टैंडिंग दा लेरंबगी पोर अमा लेरंबद हाइरिबा पोट से 2008 ता मसी फॉर्मलाइज मणिपुर गवर्नमेंट से पार्टी मोइना पुसलकांदा इंडिया गवर्नमेंट ने मणिपुर गवर्नमेंट ने अदुगा हुजिकी हाइरिबा कुकी की खुलाई पाइबा ग्रुप में सिगा तौरकांदा ट्राइपार्टाइट टॉक सस्पेंशन ऑपरेशन की ट्राइपार्टाइट टॉक से 2008 की अगस्त था फॉर्मलाइज तौए अददा लुरेइदी हाइरिबा मसीगी फॉर्मलाइज तौरपा पोटसि लाख मतमदा कुकी खुलाई पाइबा कांबू से मसी अमुक फावबा इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगदा अमदी स्टेट पुलिस दा मोइना मखल अमतगी अखोई एनकाउंटर एम्बुश और एनी काइंड ऑफ अखोई मिलिट्री ऑपरेशन अमता मोइना तौगिबा लेते हाइबदी मखोई सी करिगुम मोंग अमतदा अखोई हॉस्टाइल ओइना अखोई की टेरिटरी मनुंग सिदा एग्जिस्ट तौए हाइबगी ममी तागिबगी ऑफिशियल रिकॉर्ड लेते
अदुमाइना लेतबा ग्रुप सिंगसे मसी असम राइफल्स ना मणिपुर गवर्नमेंट यावरगा इंडिया गवर्नमेंट ना करीगी मोइगा पीस एग्रीमेंट अमा तौनरगा मोइसी फोंगना मिया मरकता फोंगना पुथोरेनो अंडरग्राउंड ने हायरगा कईमता मखलमतगी ऑपरेशन सु लेतबा कांबू मा फोंगना मिया मरकता पुथोरगा इंडिया गवर्नमेंट ना मोइसे तोलो फुल्लगा केम सारगा अखोई मणिपुर की टेरिटरी मनुंगदा थमैसी करिगिनो हाइबो वांगसी हुजिक मियाम हंगनरिसि अदुने मदुदगी खरगा हंगने येंग मतमदा हारिब मदुगी मोइना पुथोरेबा खुलाई पाइबा कांबू मियाम से सिगी मनुंगदा म्यांमार दगी ओरिजिनेट तोरकपा म्यांमार दा भोट लेपमबगी रेकॉर्ड लेबा 1990s दा दुसु अंगन बेवारी नते म्यांमार दा कोई खुलाई पाइबा आर्म ग्रुप की लीडर ओइरकपा अदुम मिसक से पुसलगा अखोई सिदा केम सारगा थंबदा यावसलमे और मसी इंडिया की इंटेलिजेंस ना खंगदबने ने अखोइना लौबा यारोय अरो हारिबा मिसे अमु मणिपुर चंगा मतुंगदा सही अनि अहुम खक्तदा इंडियन पासपोर्ट पाइरमबा मणिपुर सिटीजन ओंथोंबगी रेकॉर्ड से लेरमदना होम मिनिस्ट्री ना 2019 दा जून था द्वाइदा मणिपुर की होम डिपार्टमेंट दा लेटर थारा कांदा सिगी मिसक से सिगी लीडर ओइबा मिसक से मागी एंटीसीडेंट्स चेक तौरगा फिर ओमाजे कमाइना 1990 दा वोट लेपमबा अदुगा 1994 दा 93 दा इंडिया दा लागा कमाइना माना इंडियन पासपोर्ट पाइरिनो माजी मणिपुर सिटीजन कमाइ ओइरेनो हाइबसे मजिगी रेकॉर्ड पिओ ना होम डिपार्टमेंट दगी रिपोर्ट कौखिबगी लवारी लेदे अना सिगी पोर मयाम सि लाका ना मतमदुगी सिविल सोसाइटी सिंग मयाम ना खलम बसिना एनी खुलाई पाइबा कांबू अमबु इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर गवर्नमेंट ना अखोगी गुड विल दा अखोगी पीस टॉक तो पुसलागदी मागी होलिस्टिक मागी इंटेंशन सी तंगदु लेताबा पुरंगना नबा चिंगदा लॉ एंड ऑर्डर की इशू लेतनबा मियाम की सिक्योरिटी द सोक्तनबा दुगा चिंगदा कोगी अनलॉफुल ओइबा एक्टिविटी से हंदहन देबंता मोइसे मेंशन द पुसन बनेना खल्लकान मियाम मतम दुदी याम कना क्रिटिक तौखिदे अदुबु हुजि ngasi केनो की मियाम ने याम ngangnari ngasi केनो हारिबा पार्टी सिगी केने हारिबा ग्रुप से मसी की स्पोक्स पर्सन ओइबा साइलेंट हाउकिप से मा मसाना मतम दुदा 1996 97 अदुआइदुदा माना इहान हाना अखोगी इंटरव्यू टीवी इंटरव्यू में पीब मतमदा माना हाइखिबसे अखोई इंडिया की मायोक्ता लान होब नते we are not waging war against the Indian Union अखोई नंगसी खुलाई पाइरिसिदी it is just to defend our villages from the aggression of the Naga hostilities हाइबने नागागी एनएसएन आईएमगी नागागी खुलाई पाइबा सिंगना अखोगी विलेज सिंगदा लान तारकपदु ngathop चनबैदमुक्ता अखोई तंगाई फदना अखोई खुन ngakchanaba खुलाई पाइजबनी अखोई इंडिया गवर्नमेंट की मायोक्ता लान होब नते हाइबसे माना इंटरव्यू दा हाइरिमने अदुमाइना इंडिया मायोक्ता लान होब नते हाइबो कांबु उमा इंडिया गवर्नमेंट फॉर्मली सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौरगा केम दा डेजिग्नेटेड केम दा फोन पुथोरा थमगा तोलो पिरगा चाही कुन थमै सि कइगिनो हाइबो वाहंगसी याम चावबा इंडिया की एक सेक्टर दगी चाव पैसा हम चलनबा अदुगा इंडिया की मायोक्ता लान होदबो कांबु उमबो करिगी खुलाई पाइरगा पैसा तोलो पिरगा कइगी योगा थमै नो हाइबो वाहंगसी ने सिलाइसी अदो हाइबो कांगुदुने बंगसी मेगी मणिपुर की क्राइसिस सिगी मनुंगदा क्वाइदिगी चावना चेनरैबो ऑपरेट तौरैबा एंड ऑल फॉर्म ऑफ अखोगी एट्रोसिटीज मयाम सिदा चिंगदा हार्स अखोगी टेररिस्ट एग्रेशन अमा चथरैबा पोट मयाम चिंगदा ओपियम पॉपी कल्टिवेशन की लाइबा एक्सपेंशन की करीगी लाइबा मयाम से मसी पुनमक्से अदुदा लोइना मोइ सिंगसिगी इन्वॉल्वमेंट याम चावना लाबने अदो हुजि लाइबा क्वेश्चन लार्जर क्वेश्चन दी कैनो अदुबो कांगबु सिंगदो अदुगी टॉप लीडर सिंगदुगी मरक्तगी मोइगी फैमिली मेंबर सिंगना मणिपुर की स्टेट पॉलिटिक्स ता स्टेट की असेंबली दा मेंबर वना पुसलकपदा अदुसु मु याथोय अदु तारदी अदुबा आर्म ग्रुप मयाम की फैमिली मेंबर सिंग मखोई की काडर सिंग मखोई की मी सिंग सिना अखोई की स्टेट की असेंबली अखोई की स्टेट की सिक्योरिटी की लेरिबा लॉ एंड लॉ फ्रेम तवदोरिबा अखोई की सिगी कनो सिदेसदा सिगी कह तारे सिगी एरिया सिदेसदा मखोई की मी सिंग सिना पेनिट्रेशन तौसलन की तारगदी स्टेट की लेरिबल लेजिटिमेट लॉ एस्टैब्लिशमेंट सिंगसिसु मोइनसु कंट्रोल तौबा यावबा असोना कंद लेबा मिलिटेंट एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी सिंगसु मोइ मीना कंट्रोल तौबा अदु तागदी स्टेट सिगी मागी सेंक्टिटी अमदी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की इशू जे कराइदा कमाइना मसी चुमना थमंगम गदोइनो मसीदे इन्फ्लुएंस तौरोइद्रा हाइबा पोछि याम चावना ले अना अचौबा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल दा सिगुंबा लेवल दा तौबुदि लाइरदना अखोगी चुमना खकी अखोगी से बोर्ड की काउंसिल की एग्जाम को तौरिसे प्रेम सिगी एग्जाम कंडक्ट तौ मतमदा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से कंट्रोलर ओइदुइ से सी करम मी ओहेन के हाकन मागी इमीडिएट मचा नुपा नत्रग नुपी से एग्जाम से अपियर तौगदबो ओइरगदी कंट्रोलर एग्जामिनेशन ओइबि यादे तम
Manam di kaino da there are certain oath of secrecy. Ngak ta baya da ba oath of secrecy le ba. Madu magi family member du na exam thani haraga mana question set to ya ba mana nang controller examination ya ba secret code khang ba adu ta ga there is very high chances of tongni have na te but chances of influence magi macha adugi haktak ta magi nungsibana amana tawba yai habasina mar tawandrin ne ba ana chumdagi exam da phoba dumaina tawrakanda leiba ki chawgraba oath of secrecy aron bangakpa haiba kwaidagi maru oigraba leiba asigi security ki national security ki state security ki border security ki no demographic security ki land ki kari ki leriba mayam sa masi punamak si ngaka doriba office adu da madu punamak tu violate torukpa yabagi advantage yam chawng leiba khulai paiba lalolup singi magi family members sing magi nupi sing hariba office tu da changchal laga thabuk tawhan taragadi where is the asagi you know code of security do karai da kana maintain to duno kana ngak tu no haibasine ba ano haribi issue si lak matam da hojik si ahan bagi me gi tang hum de horok bagi rang si matam du lang matam da hojik chingi area do expansion to rokan da di han le ram narrative me am se loina ma hojik ti flip to re kai no hai kan da now there is no question of asai gi hindu majority na christian minority attack to buni haiba adu ma khan gi narrative to akoi gi maru ena kuki separatist group me am na push to ram narrative do ngasi disana we are right because they have started targeting the very much akoi gi christian brethren moiching the leminari ba nagagi chinlo mayam da mo ngasi attack to chale natra then majority minority meite majority kuki minority have a narrative to ngasi nagaga kuki gi marakta if you look at the assembly seats sujik 10 on 10 ni then territory de yeng matan ju moina su changkop maru strategy ko ba mayam mo su control to there is no question of adu su leitre admai to dana leramba narrative moina sanaramba christian gi narrative mayam amagi mayam punamak se ngasi loina dibang to matung da hojik hena dangerous already adu mayam du loin to khra kan da hojina mu anoba government sigi magi kanoma setup ama torong matam sidais da hariba terrorist group mayam ama militant group mayam ama bu lead toroga puri ba kangbu du gi family members singna akhoi gi state ki cabinet ta state ki assembly da moi mayam sini yaushal le ra kan da oath of secrecy si kamai na ngak to no adna nemcha kipjen natraga kimnyo housing haukip hangsing natraga any other obi hariba mayam na ga gi sinau sin ngasi puthore ise masi gi magi certain logical oiba argument ama yam chawni yawi adna masi nemcha kipjen na deputy cm oiraga di somna kan da leiba knfp ki chairman upf ki chairman oiriba thangboy kipjen do mana deputy cm oibasiga kari khena ge haiba question am la because they are sharing the same bed same room same kitchen same home under the same roof family ama khatani aduna adugi potu tawta agadi india government na india gi constitution na manipur government na akoi deputy cm si akoi kano amada akoi gi upf ki leader da militant leader da up deputy cm ama thangdopuga chamana na right in spirit ta lobum thokdabra haiba argument se yam chawna lakpuduna nagagi sinau singna man office paila le ragadi mana hojik na rdnpr paisal le tribal affairs paisal ama adu taragadi mon da thaja basi kamai thamdun mamdi hojik ti chingda leriba scheduled tribe natraga koi gi tribal gi leriba community singi mathakta hojik ti anoba binary antagonistic oiba binary tholamnina masida trust deficit ki issue se yam nuwang khalabnina makoi ani sigi marakta amada hojikti absolute power administrative power political power se pibada state sigi magi transparency amadi rational oiba akoi gi bias oidaba adu makal gi justice ama deliver tongna hona bada nakalani sigi party si yahon bada khudum cha daba legani habase pukhalaiba argument se masi yam maram cha ena yahan bada main tamche exactly aduna athawa hajik live from the hajik internal politics amadi akoi laiba akoi militants ki influence yamna interconnected oina lairabra aduna hajik laiba militants sing se akoi laiba internal politics ta laiba mi miyam sigi marum da makhoina apam apam tawning ba tawrabra habagi wafum dune anyway thank you so much so once again I welcome Julia Singlai executive member core committee Julia Singlai welcome to Manung HUTNA ai odaring kulak chage odaring ko duna hajik thobogi ai makha ta bada makdum lecture ge adune inku bar oina hajik kimneo sigi hangsingi haukip hangsingi maming panbi gare nemsap kip gen gi aduna hajik kimneo haukip ki hangsingi magi nupa David haribu nupa ju masi chin state of Myanmar gi sorry chin siringa sai ge khoi gi ex MP candidate oiram budune aduna hajiki jerare gi oire majina aduga nemsa kip gen gi nupa thangboy kip gen or senmin thang
right senmin thang jina hoji jiki oina chairman KNFP gi ni haire aduna haire myam makoi su da leibu ngak ni hajik leibu organization ni je aduga makoi gi nupa jing jina sorry makoi gi nupi jing jina amane Manipur gi deputy chief minister oire amane assembly da phame hajik se aduna so powerful oiba adum area am khak oire aduna Manipur da hajik su chana riba su se mamangi February da loi gi ni matam sang na extend tawdana masigi chanari natraga chanade khangandana India government adumok thame adubo yam thengna कोई सेप्टेम्बर था दो इरमुनी खाली मधु सूगी एक्सटेंशन दो विची थोक हिबसे सो फर हजी कोई फिल्म जदा ngसागी अखोई politicians militant nexus लेरिबो टॉपिक से मरी लेना हजी मखोई वाइफ सिंगना अखोई असेंबली द सबफमे मणिपुर की हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट मोइ पाइसले अरुगा हजी लेरिबो अखोई मिलिटेंट्स इवन अखोई लानसिदा अचौबा लीड रोल लवे हाइबा मखोई मंगागी ममिंग बो यावरिबने हजी हजी की होइना अदु मास्टर माइंड दा हजी लेरिबो मियोय अनि हजी क्यारे मदे जेआरआर की मखोई की लेरिबो प्रेसिडेंट चेयरमैन बावो यावरे इवन ngसाई अथोना पनबिगे ngसाई गुइटे सिगे जुआ हानगी ex MP candidate oiramba makoi si am chawa role am khak lawri bne haidare so adik Manipur ki oiri film jeda santi ki wafam de am lawri adu santi purakada ba santi ki wari sanagada ba ex lairiba sigi deputy CM amari MLA gi makoi ki husband singduna adu gi state aduga लाइरिबा अदुगी फिल्म अदुगी पोस्ट लाइब मदुन मणिपुर शांति हंजलक याबगी फिल्म ओइथोप यादबी फिल्म लाइ हजे मैतै नागा खनरिबा मैतै कुकी खनरिबा मदे लाइरिबा नागागा हजे कुकी खनरिबा सि शांति पुरक याबगी अदुगी पॉसिबिलिटी उब्रा हजे ओइरिबा मणिपुर गी हजे लाइरिबा सिगे पॉलिटिकल फिल्म जेरा अखोइगे पॉलिटिशियन सिंगा अदुगे मिलिटेंट सिंगा अनि गी मरकता लाइबा नेक्सस से याम तोइना अखोइना ngangnaba अखोइ मणिपुर दसु याम तोइना ngangnaba पोट अमखकने अदुगा मणिपुर की वफम खक्ता नतना अतै मेनलैंड इंडियन स्टेट सिंगदसु मोगे गैंगस्टर गुम्बा माफिया गुम्बा मैम से सिजनर कांदा को अखोइगी इलेक्शन तौबगी रूरल एरिया ददि अमुहेन गुंडा राज की फिल्म द तौरगा चटनबी मखक मोइदा ले अदुगी पोतो मणिपुर मक्तदी इम्प्लाई तौबगी पोतो ngamgidabagi pot ama mali maramdi Manipur is more conscious than in electoral politics dadi Manipur sine hena conscious oibagi mami se tagi haib tare masigi aina example ama pijaba matamda at the time when NSN IMC akogi peace talk ta sanction grab matung akoi 1997 gi matung da lakhiba akogi general election ama whole Manipur gi oina makoina boycott taugi Manipur ki whole Manipur ki oina election sida makoi gi oiba jaga singda boycott tauye na taugeba tauba matamdu da moina moigi boycott to makoi gi boycott tu gi mayok ta people's ma ama tholaga MLA oina ma ama karakhieba aduna takpadi militancy gi influence hoi matamdu da makoi se armed group ni rebel group ni na India government gi biyeng da makoi se militancy ama oina ubani na adugi potu da yengi ba keno da makoi se mai pak hidraba adumaina toba ama oigieba aduna nexus with the militancy or armed group or any threatening body amaga akoigi politicians siga lainaramba marisi angan matamgi sharuk sidaisida mai pakpa kya ngamgide adu later part of the SU agreement just say akoigi hojina 2005 or 2008 ki matungdadi 2005 ki matungdadi amhena sathire ai mathang sum laiba mathang singsidadi yam ka hena makoigi influence kya yam sathige bada the villager singsina akoina pawlok chapa matamda somewhere in Chandel da su kari ba makoina thadaning ba candidate to natragadi amatta thadahandabi adagi at one case akoigi pura boot capturing gi mayam ama issue mayam thoklai se they are all done by ngasagi leiriba akoigi sukadarni hariba sing suspension of operation tawhiba kangbu singsina ayamba oina loina tawbo oina tawi haitare aduna hujik laiba pot sida akoina yengba yarisi masi karigi akoina simaina tholai se karigi no aduga hujikna अखोगी violence सिदा अमुक हेना intensify तोरकना थोले इसे करिगिनो अहम ट्रायल न करिनो मणिपुर सिदा थोइबा अखोगी political environment सिदा इंडिया गवर्नमेंट न करि मियर यंगदना सिगी फिबम सि लाइबनो आइसे अखो याम खुपना नैनबम अम थोएबा मरमदी इंडिया गवर्नमेंट न मणिपुर से यामना strengthen ओइबा united ओइबा indigenous community में यामना पुन्न खुंदामिनबा मणिपुर अमनी united मणिपुर अमनी हाबसे कैदोंनुंगदा पामदबगी पोती 1948 की September somewhere in September 7 or 8 ta
ko taukiba constituent assembly debate ta India gi think tank mayam na hai gi wida Manipur se sini namdharaga thamgadabani civilized oiba na jaga nate moi di governance leitaba adagi moi di uncivilized oiba kenoni na moi se part C status ta thamgadabani hai gi debate taukibagi example le same madugi ton do hujik su think tank sing na adugi hiram da chatharaga lakpagi pot ama uyeba Manipur di adugi matandu da election tawdana assembly leidana constitution leidana Manipur se already a sovereign state ama oina leigraba matamdu da ni moina yetnaraga Manipur se chawkhataba lamnian taraga namdana loksalakanda adu so part C status thamgri se adubu sum matung tarak matamda Manipur gi magi kano se sum kankhalakpa adagi history gi satra mayam tholakpa even abroad tagi leiba history student mayam ama scholar mayam laga Manipur gi history khangakpa Manipur se election tawba Southeast Asian countries gi manungda ani suba kano oirakpa adagi somda laiba adagi Manipur gi khoi gi kano sing je torok se Manipur si kankhala agadi India government da masi yam akaiba leirabra kaina khanba group ama leirabra se chingnaba ama leba instead of thinking that Manipur gi sugumba historical factor mayam duna India gi pride na mani na khanba gi muhutta Manipur si gi apun basi leitaragadi India government da India da yam chawna moi gi deep state ene he have do aina deep state aina term tawrisidi the multinational company gi honors ing duna rare earth mineral gumba chingthokna bo honoriba sing se they are deep state actor makhoi sing duna influence taroga Manipur gi apun basaktam se kahen da ya de have gi plan se from a very long time chatharak pagi ma media chang taiba masi yam live example yam na koina hekta taseng uba example ama haibabu koigi Manipur gi handak ki May 3 2023 dagi hogi irang se kari dagi hogi have matamda maitai singna ST demand tawbada ST demand dugi mari leinana court ki order amana madu yai haibasu nate yade haibasu nate kasu nate madu gi matang da government na recommendation ama thau haibagi hinsab to yarakpusi yaraktabdu he aduna atopa mara toroga adugi potu da adubu yaning da bu akoisu I myself was very kenogi ST maitai na demand to se tawum thokte na editorial am toini iba mi ama khakni adu rasu adu da tawriba khogi kenosi da hostile oina Churuchampur amadi Kangkokpi sidai sida yang kanna tawraga atai mafam sing da chatkidaba atai mafam sing na hostile oina tawkidaba madugi aim do kamai tawge matamda whole tribal Manipur da leiba tribal sing siga maitai sing siga ani sigi class to adi ani sigi divide and division gi pochiam chang leirani haibagi plan man ba makhak thokhieba adubu madu success oikide because indigenous brothers blood brothers sing se kadong nungda ngaki chaunarasu ngaki khanarasu adugi apun mase kanaguma amtana thugai ngamde ba aduna madugi issue duna Manipur abnodi Manipur sida leiminariba Manipur se leiminariba maitei khangde adagi atop indigenous communities leiriba Tangkhul leiriba Kabui leiriba adagi Liangmai Rongmai leiriba mayam adagi Anal leiriba mayam sigi apunba dudadi khanaba amta leitana Kuki singi kanguga Chuchampur is a sanctuary of the illegal immigrants that were intruded from Myanmar side ni na koina hainaraga lei mamang dasu makoi gi mafam dudagi kano mayam phagi bai pot mayam leba adugi pot se lakpada hujiksi khoigi kano siga maitei ga kano gi hujiki hariba kuki ni hariba kangu singsigi ani gi marakta lan tongnaram dagi amuk ingthara kanda almost after exodus ko maitei mayam settlement leramba mayam do loina driven out torba matung adwai gi area sida khoigi ka law na su international law da su sanna ba yaroi da ba buffer zone ga haina ma semjil kanda adu su India government gi Indian security force nga aga maitei sing changanda ba kuki sing su changanda ba gi mong ma thama khaidu ga thama ga leiraga ani sigi phibam da maina maintain tawraga lakpasida kamain tawge ha matamda now they are targeting the Tangkhul people at Kamjong kamaina tawi asomdagi intruder laga adugi target tawrisi kamaina tawi Tangkhul as a Naga entity amoina recognized tawraga tawde Tangkhul is being divided from that Nagagi mogi sagachariba mogi nationalism gi poto Nagagi oiba pot ama chagali dudagi tongkhaina satu okanda Tangkhul community dang haira kanda adai attack tawre liangmai dasu liangmai ngakta haira kanda attack tawre admaina machet thugaira kanda moina torokpasida mathang sum tokselakpasida aina masi panjari si karigino hebda how this militancy work haibasine kana support to then comes the khoi hujiki part politician gi nexus to adai mataga lakse ge ba hoji gen sebu ko
Kimnyo kanano khoi ne khange ma gi nupa si KRA gi khoi gi leader amagi kari KRA gi leader ma gi maming du David Hangsing sigi ma gi ken nupi ni ma vote kamai kare ino ma gi ken si political influence kyam le why the government of India was silent ko moi na हिंसा तो उमतम नमदना बुट कैप्चरिंग तो उमतम दा करी की दमुक तो मोइना साइलेंट लेकी अदगी अमना हुजिकी नेमचा की गेन की मतम दसु थांगबो किन की मागी इन्फ्लुएंस याम यावरगा 2012 दे बुकारा इनि मा खोचे को यामना अदुमाइना तौदना कहल अकांदा ला अकांदा हुजिकी अथौबनसु हाइबी की कमाइना मोइ बोल लेफल इनो हसिनेबा लुरिबदी हुजिकी कुकी की कांगू सिंग लेरिबा सिंग से मकोई खुलाई पाइबनी हाइना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौगिब सिंग से UPA की मखादा मोइसे अनलॉफुल प्रिवेंटिव लॉ की मखादा मखोइ से आउटलॉ बॉडी ने ना लौथोकिबे लौथोक्तबा हाइबसे मसिसु यामना कोइ खननिङाइ ओएबा आउटलॉ ने सु लौथोकिदबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सु लौथोकिदबा अदर रिबेल ग्रुप ने ना सु लौथोकिदबा ग्रुप अमदा नोंगै पाइबा ग्रुप खरा 95 की हुजिकी हारिबा केनोदुदा अखोइ 95 ओरमदो माले 2005 कुम ओरमदो माले इंटरव्यू दुदा हारिबा पोतु अखोइदी विलेज कंजनबनी विलेज कन्नबगी दमक्ता लेबनी हाइबा ग्रुप सिंगदुगा कैदोबगी मखोइसे योखटलगा मखोइसे तोखाइ तोखाइ लेरमबदु ग्रुप ओइना अममतंग अम्ब्रेला अनी की मखादा पोरा कांदा अखोइगी ट्रेनिंग बो पिरमदो मानजले फजना पॉलिटिकल ट्रेनिंग पीदना थममदो मानजले अदुमाइना 2008 तगी लागा मखोइना मखोइगी पॉलिटिकल केनोसी सागल अकांदा मखोइगी मिखलगी मिरेप पुथोरगा मिरेप कहल अकांदा मखोइगी ड्रीम पॉलिटिकल एस्पिरेशन दु फंगनब डिमांड तखलेइबा हिसाब से सिनेबा खोइने याम येंबे आइडिया द मोइदा रिकॉग्नाइज पिरे इसिना करिगिनो अदुगा पिरकपुदुगी वफम द येंगगदब पोट मयाम लेरिसि पुलप तोथोगा इंस्टेड ऑफ खौतिगदुबगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होइना हापक्त्रिबनो LM Kokti से he was कैनोनी DGP ओरमिनी अदुगा मोर कैनोनी BJP दे है ना मोचे loyal कांगू ओरे कदुरिमनी इंडिया गवर्नमेंट ने loyal कांगू ने बा अदुबु if in case हुजिकी कैनोसी लेतारगदी खोक्ति होइगुम्बा खरा हेना मोइगी कैनो साथीबा खोइगी हेना फबा हाइबा तारे इंडियन यूनियन सिदा हेना पुनगदबा मोंग अमा loyal गदबा ग्रुप अमा मोइ चूज तौदबिदा होय डिवाइड एंड कैनोसिदा नगादगी अमा कुकीदगी अमा मैतेदगी अमा खनगी हाइबगी वखल लेतारदी सुमाइना मिलिटेंट की नुपी नतबा मिलिटेंट का नेक्सस लेयो नतबा सुमाइना लॉफुली सुमाइना कारकपा IAS कुमा IPS कुमा औरकपा दुगुम्बा अमदगी करिगी दमक्ता मखोइना पॉइंट तोरक्तबिदा हा हुजिकी नेमचाक किगेन पिक कदोबगी तोरइबनो कदोइ लौखलइनो जी am खननिङाइ ओएबा स्वाइ रियासिदनेबा खोइना करिगिदमक्ता नेमचाक किगेन से हाकोदरिनो कइगिनोबदा माना हारिबो खुदिमक माना सरकदरिबो खुदिमक से मागी मपुरोइबा ओरिबा अखोइगी हुजिकी थांगबोइ किगेन सिना हाइबा खुदिमक्तुनेबा अखोइना ताबददी मागी क्वार्टर दबोक्ता करी थबक इंखांगी वानोमसिने जाकगेन दि सुथोक बुथोक्तेना ताइ मतम अमा माना मिनिस्टर ओरिङे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ओरिङेदा मागी नुपाना लोइना डील तौवे हाइबागी पोट फो अखोइ अदुम ताइ अदुना ताकपदी मिलिटेंट सिंगी अखोइगी सु एग्रीमेंट आइना अखोइना मिलिटेंट ने सिनजबो वानी मोइना दि सिनमदबुसे इंडिया गवर्नमेंट की साइड तगिदी मोइगी लीडर अमना मणिपुर गवर्नमेंट से चलाई लेबिनेबको अदु खंगना अदाइदा तौसलतारगदी दे आर hand in glove with the armed militant अखोइना नहानदगी चार्ज तौरिबा इरांग से हौरपदगी मणिपुरी इरांग से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द लेरिबा सिंगसिना थोन मनी आइना चार्ज तौरि से हुजिक तसेंग लगे मखोइना hand in glove चमिनरकांदा मसाइदगी थोन मनी हाइबसिमा अखोइ तसेंग हाइबसिमा प्रूफ तौबा यारेबा अखोइना हाइबदा नत्तबिदा मणिपुर की तंपाकी मफमसिंगदा मसीगी पोची मोइगी नेक्सस लेरिबा अखोइगी पॉलिटिकल नेक्सस की वफम नतना हुजिक अनीगी नेक्सस लेरिबा इंडियन सिक्योरिटी फोर्स का मोइगी मिलिटेंट सिंगसिगा अनीसिगी नेक्सस लेरिबा पोट चमिनरिबा पोट गवर्नमेंट गा मोइगा यानरिबा पोट सिंगसिगी अखोइना हाइबा ngakतना अखोइसी तोखाइ ताबगी मोम मोरमरो नाउ द तांखुल पीपल अखोइगी इंडिजिनस कम्युनिटी अमोरिबा तांखुल सिंगनसु इंडिया गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फोर्स सिंगसिगा मखोइगा चमिनरगा तांखुल विलेजदा ngarang nungdang makta attack tokdana nongmai kaptharpagi wafam leiribane aduna sigumba thogdok mayamsina munna taibadi there is a long term plan ama leiraga madugi potu akoigi tawbangamdana sum lakpadagi hujik leiriba india gi leadership sidi hekta tawge hekta tawba अखोगी इंडिया की पोसिदा मोइगी निंगबदो तौनबो होनबदा अखोगी kai haini minungsi gi अखोगी कल्चर gi अखोगी हिस्ट्री gi adagi UTI पोसिदा जस्ट ज्यूरी दे यावरिबे इंटरनेशनल लॉ gi पोट का से लोइना थुगाइरा कांदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯇꯣꯡꯈꯥꯏꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯁꯦꯠꯇꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ at a time when 2017 ꯗ BJP government ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ 2018 ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ already cabinet na kari officially di lawdabida moina plan ama tawi manipur se territorial council ahum thokna khaidok pagi plan ama tawrami habse masigi potsima koi khabar du hapse gibani following that koi more da kuki gi kangu myam amana protest tawri Promori si Imphal Central le yaw ya roi kai bagi territorial council adu konadi government matam dugi government duna akhoi adu ma plan amta leiti en torga tumina lekhibini now that very plan madudai da plan moina to woro moi Manipur government na are instruction piraga to woro ngani hariba plan do madu execute torpagi am chawa khudam ma ui but they have failed which fail ore kaigino the indigenous peoples cannot be divided indigenous brothers always unite at a time of danger at a time of war. Now we are at war and the indigenous peoples are caught, united now. Hujikti indigenous peoples singi common platform from Shemaga Huji Punna Tengamina Pataragadi. Maybe who knows Manipur may regain its own God status as a sovereign country Israel nation do. Adumana or Pasuya in Aduna Manipur has a separate administration Taliba, Adumba leaders in the Hava, Tunga militants leader, Miamukaki, Makoi Nupijing, Manipurgi has a constitution, has a office bearer, where Manipurgi has it like Fivum Sitakari, have a hung to Nila Hongse. Ay Julia Draxake, Julia Aduna Rangsu, Kangpok Pida, Tongan slogan, Galoina, cookies in you ever release at here, Aduna, Nensa, Kipgenda, Adumba, Tongan false allegation, that was Yanning Day, Hibagi from Onkata, Aduna Maruina, Foothills Naga Coordination Committee, Aduga Manipur Naga Youth Organization, Hibami, I'm seeing Maming Balagamakoyam, kind of rake away from Lake. Aduna, Haziki, Naranga Hansat Kiba leaders who Yam Chauba, Benergaloina, how militants' wife become a deputy chief minister, have we Achobaham lady, as you say. So now, as it Lebak Miam Sin Tung Kange has become Manipur from Naiba, Ni Mamingo in a side to Panare, Nemchap Kipgen, as well as Kimneo Hang Sing. Hariba Mu and easy Kimokogi, husband Sing Kiare, KNF Kimokogi, leader in Manipur, Suda, Badugi leader of Aka. I don't know, has given films in a Mokoina Suda Leba. Aduga Makoi Nupijing and Manipur says Pire Labor Service the Kariba from Tambay. I Ahamidago, Impact TV on the I will invite over the Magdai Nika Kunazari, Duga, Tatoba on the Suika Kunazari, Wazabusuko. Ado Ekoi Wajiki FNCC ga MNYona, Kano memorandum shoe, P. Kibene, Moidugo, Yaning de, Habidi Nemcha, Kibgena, Deputy Chief Minister Paibase, Shigida, Kogi Tribal Gioiba. Ashum Kaloni Goja Hojikshi Irangshi, Taudringai, the Deputy Chief Minister Pirambo already, Amarom da Paba. Mina Irang Toraga, Kanaraga, Hatnaraga Labor Gimatunda, Temine Haina, Militants Kinupia Maonda, Moina, Deputy Chief Minister Pibududi Chumna, Echo on the open challenge Taubneva. Taubushi Sheng Hiraga. Cookie gi site ki tawbodi lairedna from the state government na ekhoi oiba sentiment khangbi dabagi muong da moina happy bane bado adu gumbadu gi mayokta mayam se manung da yam nungaina dreba maon da hapagi matang do hapa hojiki deputy CM hapado aduga ani ga thoktana ga tawbado naga gi do happy re adudagi ma shomu ka hape ani shu thokhan khre aduga Deputy CM gi daita se yam chawna oi leibane adu magi deputy CM shi kuki ngak gi deputy CM oina tawbane ba adu shengna hairaga magi deputy CM du oidringai da akhoi gi Manipur da 90s matam 80s matam da first akhoi gi shigi moi gi militants group thokringai da HIV gi oiba case miyam leikhi ko drugs ki haiba tare leikhi ba matam sida kari tawbra haiba kan sida adu so HIV shi karamba akhoi district miyam sida karamba district na khwai gi HIV na ba patient hairashi ko akhoi gi mi shi kanana henbra haiba shi akhoi leibiri ba akhoi ki state te leibiri ba citizenship khuding mak na khangmane adu khangna akhoi gi Manipur da hujik ki hairiba heroin gumba adu di WY gumba introduce to bishi akhoi di moina ne hen hainingena introduce tore adu de ge shigi narco politics haiba tare ko tawrak pasi shu moidi yam kok sanana towe
Hojik moina adugumba akhoi kresra lona yadaba pochei gumba thare khotle tawraga moina lalhoba amuka linkhat pa loiraga amuka lalhoba linkhat libagi magi nupi duna amuka vote lep khale adudegi hojiki kari haigani su amuka moy suspension of operation amuka moy masem launare adu already akhoi gi lairiba government sinashu war on drug kind of laudra ashishu phagi tahanba haibadi war on drugs on lawe lauragashu karigi nimcha gipken gi magi nupa on the suspension of operation do tawdringai mamangda moishi ahambada kanano karino khangbi gadobneba khangdabi na moina amuka adusho amuka yasana kre aduga amuka mabu moi kimnyau gi next lake bako hujiki nemcha kipken gi matang do ma do amuka vote lepe kare adudagi ma matam du su minister phama ma pi ko aduga pham pire matam du sung sai uzana haibu gumna ma gi nupa na handle to bu gumna matei manau haibu sidi amatane handle to mina bata bani adu kanani ya beira hardi akhoi gi central government ya ba gi ne ba ashi ya ba si kari gi no hairaga moi bu ya ba si moi gi militants group on the su pi ba adudagi akhoi na si kari haisra moi si kanano karino khangba loi khraba matung da moi wonda tum support to bi si akhoi gi wakhal da sung khalak pa da moi gi militants sing bu support smuk tawraga su pi ba ma gi nupi su vote lep khalak pa to si di akhoi gi manipur da leiri ba akhoi gi maitais amasung naga gi revolutionary group she thugai ningai gi wakhalon ama da moi si semak pra haina akhoi di khalle ba seng na hairaga ko adu gi damak ta moi gi idea ama lakpani haina lowe adu ujiki FNCC ga MNYO na tawbududi akhoi naga punama ki tawbi bnena aduda yaning da ba moina punglaw law shino akhoi shu yade haina akhoi shu dum lawgni moi shu yaye yaroi akhoi gi ngarang du pi nem cha kip kenonda moina shirak liba maral khuding makse lokshan ba yaba maral nate khote han hai phare ma mkhoi gi pi nem cha kip kendo akhoi shu phare han lawrage ba makhan do sida inak nak pane ba ma gi pi nem chat moi gi pi nem cha kip kendo makhan ga mod bung du inak nak pa super maina su nak pa do makhan sida amrak chatlaga mayam gi sentiment do mayam gi wakhal waraga leibu do wahai ama khaktang shu as the deputy chief minister oina ma hangbio haina moi gi pi nem cha kip kendo da di moi shu mi ne mana akhoi bu karamaina lowde du lawriba singdu sunga rang khangpham thoena akhoi gi manak to so hangbu su lakte akhoi gi oiba phangpham thokpa su khanaraga leringai sida khanariba mi du da karamaina akhoi gi phangpham thokpa akhoi gi rights akhoi gi bills akhoi gi scheme kumbu du ma bu karamaina ni ba chakrene ni ba chatningai mapham du leitaba gi damakta hairiba organization ani sina adu gi cherol du thokpani niyom chuma ga thokpani na aduda moina yaningde hainingai leite asiti mo state government da handakti yengba tare akhoi gi leminary ba indigenous phurup sibu hena moina akhoina lawriba kholaw sina ena lubra moi gi ada leiriba kangu singduna lawriba kholaw duna hena lubra haibisidi haujikti hana gumna naga gi lawdreba akhoi gi meitais ichinaw singna tungana lawdreba hojikti apunba ma gi kholaw lawbne adunina ashisi da moina kanagi wa hena lawbigra kanagi wa hena lawbiroidra habdi handakti state government da show yamna daita kari haisa moi gi wakhal do akhoi shu yengani akhoi on da hena luna lawbra kuki buna hena luna lawbra have do khoi yenge hena adu gi wakhal da khale adu ga kimnyau di ma shu kaino ge akhoi gi ma gi mapa do kari haba kaw rene ngam thang ko hoi ngam thang hoki akhoi si da leminaram bane moi do akhoi angang or nga shu dum sana minare ma si adu ngam thang hokip ki machane hoi mapa shu politician amani ko mashu mapadu gi matung ilaga mashu politician oningba oiramgani hena aina thajaye adubu mana politics ta khongda rakpase chumna kari haisra magi nupadu yawda bina chumba lambi da khongda ba tare di mana ngasi toba MLA ama oibasi mai pa hena lobi yabani adubu mashu magi nupadu su group ta leba malego adu adu su group ta leba singsi vote chu pungka ka ba aduga power shu hena leiba aduga moirom da leiba su group da leiba ginupi sing na power leiba hele aduga strom gi akhoi gi leiriba tampaki aduga akhoi gi naga sing gi leiriba MLA sing ji powerless kumna tawe heba moin hena power lei heba adu already for example
लेरिबा एखोय सु मंगाइरे मी सु मंगाइरे लालहौबा मा लिंखटलगा सु ग्रुप अमा तौरगा एसु एमएलए लेपके हेना मयाम थोगलादी एखोय बुसु कीगद्रा हेना खनख्रेबा सिगे आइडिया से स्टेट गवर्नमेंट ना खोय बु पीबने ओके जुले अदु जुले हजिक मरोइना हजिक येंगदोइ जे हजिक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालेबा अदुबा मिलिटेंट्स कांगु हजिक सु ग्रुप दे इंडिया गवर्नमेंट का हजिक से मोय पीस टॉक तौरगा लेरे हजिक से सो and then makhoi gi lairiba makhoi gi wife sing jina manipur gi hajik laiba minister gi portfolio aruga hajik manipur gi hajik mla gi set fa maga leire aduna makhoi taliba demand pi ge dawri bidri makhoi gi wife ni pi doije aduna hajik manipur gi lairiba issue manipur gi oiriba film jada manipur da hajik sarkar na neutrality ni han lawe hajik se makhoi di santi pa me dana aduna sarkar na santi pa me ne lawe ji khanai fobo masi valid oibe aba reasonable oibe aba area no hajik oiriba film jada शांति लावे है ये शांति दु कदाय द लेब्रा ने मी शांति को नुपा अमा कौरगा दु खिल्लगा दु बु शांति एना कौब नतना शांति लेरगा बु हेन हेन खतनगद्रने हानदी मैतेगा अखोइगी हुजिकी मोय कुकी जुकाक्ता तौनरमने अदुदसु ए मोय खतनाबदु चुमनगी अदुदसु ओनथोक ओनसिन सानयेबको लेकाय मगी खतनाबगुम नोनसन बि अदुगा करिसु नतबदा अखोइगोंदा मुका यौरेबा यौरकबसिबु हैबदी ngसाइगी अखोइगी इचिलनाउ मेटै सिंगा कुकी गा खतनारमबदु मोइना शांति लाउरे हेना खितंग तपथखरगा माइके अमरोम द खतना खिदबो ओरदि शांति दु लाए हेना लौबि यायेबा अदुना दबिना माइके खुदिंग मक्ता तुंग तुंग हेना कफले अदुगा ngarangsु सरका फुंगदा दुमुक नोंमै कापगा अदु शांति गी खुदमरने ओके अदुना मणिपुर दा जिक शांति लेबि फिल्म जे ओनली ऑन द अखोइ पेपर दा खक्तंग लेबगी वफम ओय अदुना सेंटर ने मणिपुर शांति हंजले हाइबवाले अदो ब्रेक मवांग द जुलिया हां हजिक मणिपुर गी हजिक ओइरिबा कांगलुप अनि गी मरोय मैतै गी तो जे हजिक से हजिक नगागा कुकी गा हजिक था मरी मपुंग फारक दौरे मथंग था गी डेट 8 फा मपुंग मरी फागद बोरे मनी हौगे फेब्रुअरी 9 ने गिने अदुना हजिक से याम का हेम अखोइ गी मनुंग जिदा अखोइ थाजन दब कांगलुप अनि जे पुंजन बा यादब फिबम खक्सु इ प्रधान याम जिना अदु करी मोथम बिनी सायो सिदा अनि जे पुंजलक बा यागिन पीसफुली लेमिना प याबै फिबम उरा नत्रगा हेना मरक सिदा अखोइ मिस्ट्रेस लेरगा हेना अखोइ गी इरांग चाउथु बा याबै फिबम लेरो कमाइना पुनछनबा यारमदि नहान अखोइ लितानदा तौखिबदो पुनछनबा हाबदि लाइक नेगोशिएट तौबा यारमगदि मतमदुदा अखोइगी नागागी डिप्यूटी सीएम दसु लाएको अदुगा नागागी ऑर्गेनाइजेशन म्याम लागा नुमितुदा वरी सनैना सनारसु पुनछनबदु यादबनि सनादरे हाबदि मी ओइबसे लिमिट हेबा लेयेबा लिमिट क्रॉस याम तौख्रेबा लिमिट क्रॉस तौबै चांगदा पुनछनबदि लाइरदना नहानदि करि हेबा युखुरगा कमजोंग द पीगदौबा टेक्स्ट तो कांगपोपी द पीगनी अदु तौगनी गायना थोगलै इदुदि टेक्स्ट तो होय पिनिंग टेक्स्ट तो पिनिंग दि कांगपोपी दसु पीगनु अखोइगी युखुर दसु पीगनु कामजोंग बि दसु पीबिरनु हबा मोइना पीगदौबा टेक्स्ट तो आ चिन स्टेट त चटलगा पीरदि याम पक्कदौबको चुराचामपुर दसु पीगनु हबा मोइगे असेंग मफम दु चलगा टेक्स्ट सु पीरुरो अदुदसु लेरुरो हबा अदुगा पीस की वाफम दि हौजिक की ओइबा हौजिक बर्निंग इशू द हाइरदि एगी ब्रदर तरुप तो अदुदु हिंग न पीबिरा अदि पीस तो खितंग लाकपा याब्रान खले करिगुंबा हिंग न पीबिद्रदि मी बुशी न पीख्रदि कना न पीस लाकद्राने अदुदा बो अचौ असांग सिंग न वरी साना बिए हेना मी हातो पीख्रगा मी मांगहन खरगा पीस लाकसे हाइरदि ओजा अदुदि यारोइदको राइट अदुना हजिक लाइव फिल्म जिदा हजिक ओइबा मणिपुर की सिचुएशन दे हजिक से मणिपुर की मिलिटेंट में हमजे कोई स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल तौरिबरा नत्रगना हजिक से सम सम न मखोइ जे मैनेज तौरगा हजिक लाइव मणिपुर की हजिक ओइबा कोइ पॉलिटिकली अखोइ पॉलिटिकल मिलिटेंट नेक्सस हम सेमगलबरा हाइबगी वाहंग दुनि लाइव सिंग सिगी टॉपिक से मरि लेना